Alo. Kabinette жақсы тартпайды антина. Alo. Bala kayakta жүресің, келесің büyüğün Ата қандайсыз, жақсы mı? Жақсы. Барам. Bunu Ayaşa'dan o köz geliyor, erteden beri oturağız. Kançadan beri görelekmin, uçuraşıp koyup keteyinсем gelbeysin. Жұмыштан бошып ата бата. Бошосам мен барайын деп аткам. Ne cumuş prezidentin cumuşu dile saat 5'te fütöt o sen. Andan da kıyım bolup ketkensin, bu ne böyle? Жоқ, ата, алардын жумушу бөлөк, биздики бөлөк да. Бизде мына жоголгондор тапмайынча кетпейсиңер деп 5-6 күндөн бери эч ким Kim жоголуп жүрөт? Kim жоголду мына, сен жоготтуң бу? Жо, мен жоготподум, өзү жоголуп кетти ал. Мыйзам жок болуп атат, мыйзам. Мыйзам жок. Ошону оттоп жүргөн жеринен жок бекен. Жок, баш мыйзам жок болуп кетти, ошону тапкыла деп. Баш мыйзам жок. Sen jogottun bu? Жок, мен жоготподум, мен. Tapпай атасыңар bu ошону дагы эле. Ошо таппай үйгө бара албай жүрөбүз да. Шерменде болду го бизе. Ошондой болду. Неме Бакиев алып кетип калыптыр ошону? Көп нерсени ошондон көрүп атышты эле. Бакиевке чейин турган. Неме? Отунбаеванын үйүн карап көрдүңөрбү? Аксакал киши да түшүнбөйт. Карадык ата жок экен ал жерде. Аякта деле жок. Жок, таппай атабыз да ошо. Тапсак эле үйгө барат элем. Өзү деле айылда Акылбектин үйүн карап көргүлө балам. Ошонун жана чоң бала саар колу туткагыраак чыккан ошо. Өткөндө Үпөлдүн уyu дагы ошонукан чыкты, 2 уyu тең. Жок, ал эмне кылмак эле мыйзам дейм ата. Бу башка жактан жок болуп атат да, ошону издеп эле тапсак эле барам ата. Эми эртерээк кел да айнана. Ошо барайын деп аткам өзү. Ошо 5-6 күндөн бери өзү эскирип деле кетти. Муну жакта эчтон о келбейт окшойт албы. Бул кайсы балаң өзү? Алло. Жанагы 3-чү баламда жана баягы жыл камалып кетпеди беле. Кайсынысы? Сенде 2 бала камалбады беле. Экинчиси жана көтөрөмү бар отур тайган. Жанагы Зубачскадай болгонбу? Таңын озурайын, өмүр бою түрмөдөн башың чыкпайсың деп сөгөттүм, сөгүп жүрдүм эле. Мунун каякта азыр? Ош жактан чыгып милиция болуп алып турган. Өкмөт эле ушуга ишенсе, бул өзү кимди кармап келет, билем өзү уурулук боюнча камалып кеткен баягы эле. Жана карышкырга койгой тартып коюп отурат өкмөт. Мунун келди. Алло. Бу кимди кармайт, өзүнүн көлөкөсүнөн өзү коркуп зорго жүрчү о кичинекейинде. 3-чү курска чейин кечинде туалетке болбой бурчектен кайтчу о чакмак. Бу келбейт окшойт, кете берели кой. Майлы. Келин. Аксакалдайм. Сүйлөй берет оозуна келген. Ушу жумуштан бошобой үйгө деле барбадык. Эч кимибиз иттен бери кетирбей атат үйгө. Тапкыла жоголгон, таппасаңар кетпейсиңер эч кимгер деп. Эскирип деле кете турган болдук, жумушта жүрө берип. Зор окупту, Кел, кандай? Кандайсың, жакшымысың? Күтүп алadigan эч ким жок, Кеп каппан десем, Кеп кучаклашып коелу деген текин, Келди. Молодец, баракалла. Балди. Семирип койгансың, Балди. Текин болсо темир жутуу бересиң. Жакшымысың? Жакшы. Көрмөйсүң? Mana tamozni ochilib qolib, endi kirib chiqib yuribmiz. Sen ham kir. O'sha men kirib ketib chiqmay juram da g'ala. Qancha kun bo'ldi kirib ketganimga? Yaxshi. Tinchlikmi? Nimaga chaqirding? Nima bo'lib ketdi yana? Tinchlik emas-da. Nimaga? Shu tinchlik bo'lmay sen shu jardam berebe deb o'sha ata chaqirsa sen dan shashpay kele. Endi Ашна көп болды енді. Міне өлі қылғаның әлей? Немеге? Бұның міне ағаным не киіп алдың еман? Енді бұл халіге шамал мұнға тейіп тұр, бетке тей yaptı da. Ama onda kurgu oydan aylanıp ketip qoladi da. Yaxşı da bu. O'shadan эле militsiyasiy shapka qilib tugib olishinglar kerak ekan. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Chaqirtirgan ekansan.
tinchlik emasda o'sha chaqirtganim sen o'sha yordam berasizmi deb yordam so'rayın deb chaqirtgan. Endi beramiz-da endi. Qo'shni bo'lsak, beraman-da yordam. Nima kerak? Miyzam yo'qolib ketdi, topmay yuramiz. Nima? Miyzam yo'q. Miyzam yo'q. Miyzam yo'qolib ketdimi? Yo'qolib ketdi, o'shani topmay yuramiz deb. Qancha kundan beri o'sha yoqda eskirib ketdik. Voy bechora. Miyzam yo'q degin? Yo'qolib ketdi o'sha. O'zi necha yashar bola edi o'zi? Dekabrning 12-sini 2 yoshga to'ladilar-da. Hali go'dakkan u. Go'dakkan. Ota-onasi qaramabdimi uni? Ota-onasi o kukdada o'tirib, ezilib, choy ichib o'tirib, bolasi eshitib urib yuribdi-da. Yomon ish bo'pti. Bechora bola qishdi kuni qayoqqa boradi desang endi. Bola emas. Ha? Miyzam yo'q bo'layotadi, miyzam. Tushunmayapman. Bosh miyzam yo'q, bosh miyzam. Yo, boshingga tushundim, hali miyzam deganiga tushunmayapman-da. Tushuntiribroq gapirgin, har bolani aytmasdan. Ha? Obbo, men sana qanday tushuntirsam, men bundayda. Sizlarning tilingizda aytganda miyzam degan bu. Katta bochka. Ha. Bochka emas. Nima unda? Miyzamchi bunday. Ha, katta chilapchin. Ha. Chilapchin emas. Endi aytgin, ha. Ay, nima? Miyzamchi, miyzam. Mirzalim somsasimi? Yezdarding barli samsida ekanda. Endi qonim oshdi-da jigar. Ha. Nima aytlat, qanday miyzam sizlarda qanday deb qo'llataymi? Tak, miyzam. Qonun. Bosh qonun. Zakon. Qonun? Mamlakatning qonuni. O'shaning tub nusxasi yo'q bo'ladi. Yo'qolib ketdimi? Yo'qolib ketdi. Voy, niho. Hey. Yatta yo'qolib ketibdi-da. Nihoyatda yo'qoldi-da. Uni kim olibdi? Kim olganini bilsam, hozir borib o'ylab kelmay o'ylam. Yo'qolib ketdimi? Tappay o'shani sag'amday, sen o'ng'oy yo'ldorini biletdilar-ku. O'ng'oyla topib oladilar ku sizlar. Yomon ish bo'pti. Yomon ish bo'ldi. Kim olsa ham yomon bo'pti. O'va. Qo'ylar, ber qo'ylar, kim olsa ham. Unaqa qilmanglar. Davlatlarni qiynamanglar unaqa. Masalan, sizlarni davlatlarga havasim keladi meni. Sizlarni davlatlarga hech qayerda davlat yo'q. Mana masala, Mana sizlarga aytdi, mana zavod, fabrikalarni oldinglarmi? Indamadi. Olaverishdi-da. Olishdi. Olaverishdi. Hamma yo'g'ini olishdi. Qalb ketgandagi kelib, nolar qalb ketdi, olib ketdilar dedik. Barni olib ketdi. To'g'rimi? Dedi, indamadi davlatlar. Banklarni to'nab ketdilar, indamadi. Olaverishdi. Ol, sen ham ol dedi, ol. Hammanga olish dedi. Otang barboy qo'ydi, olib olsin deb. Tog'dagi oltinlarni ham olib chiqib ketishdi, indamadi, to'g'rimi? Endi mana shu mamlakatning qonunini qo'ylar, berib qo'ylar. Non insofdan emas u. Elinglar, kim olsa ham unaqa qilmanglar. Tug'an, buga go'mbak, bizlar bo'libcha. Nimaga? Bizlar bunday tuyunda bosib o'tirganini ko'rib qolib, "Ana ko'rib qoldim, men olib kel" desam, "Qana" deydi. Qana? Vo, shunday. Bularni bunday boshqacha yo'l bilan olish kerak bo'ladi, topish kerak bo'ladi. Qanaqa yo'l bor degin endi olishdi? Bilmayman, o'shaga sen bilet, bunday yo'ldor biletlan o'shaga chaqirdimda. Unda bitta yo'li bor. Qanday yo'l bor? Ana shuni hozir aytaman men senga, qarab tur. Mana qilamiz. Masalan, kimda kim mamlakatning qonunini topib olsa, ana shunga $100,000. Kim beradi? Sen berasan-da. Men nega ko'radigan mana? Endi sen bermagandan menga kerak emas u. Beringizga o'zing berar. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Sog'lar yaxshimi? Hozir aka. Beringizga o'zing berar. Menda anda $100,000 yo'q hep. Nima mamlakatning beradi? Yo'q. Ömrü voy qaylim. Yaxshi, sog'lar yaxshimi? Yaxshi. Jana, 1,5 deb birdek dedi-ku. Ha, dedik biroq $100,000 dedi. Ova, saat yashasi yo'q, barar. Bersang o'zing ber. Ko'p meni
Mınday tığıştırma koy. Hey! Men tığınç ele chetele turayım. Hey! Wow. Oşa 100.000 dollar toşuna beresizler mi? Berattan nima endi işing nima seni beradim men bilmayman. Erkekçe mi? Beratda aytgandan keyin lavuzu. Emi Toşuna? Ha, uka nima o'ylayapsan? beremiz, biroq sağa emas da sen qayerda ani bilmegen. Oşa mıyza mendele de, oşa nap geldim hele de. Sendeymi? O mende de. Toşna. O toşuna mende. Qancha kundan beri salsana ol izlep жүрөбүз buni. Sen aldın qılıp. Sen de жүрүp tur da. O? Aka. Vermem yok. Aka, Ya vermem. Ver koy. Sen tormas qilyapsan da? Yok. Hali 100.000 dollar beramiz dedik da. Lavis ketken o. Ketib qo'yganda endi. O? Senden ketmasa mendan ketib qo'yganda. Davay. Beraylik endi. Akçanı verin. Mana Hem akça turat seyfte berem. Ne men körüşüm Sen gerek de men. berer miyizamdı? Ya vermem ben. Ber, sen Jizim ver. puldu ber endi. Söz Qarab ket. ko'rsatishim kerak mi? O? Ko'rsating. Ko'rsat. Ko'rsatam. Ko'rsat. Aqchani sağa. Hozir ko'rsatam. Aqchadan 20 urdim. Bo'laveradi. Ko'rsat. Qonun sendami da? O da. 100.000 dollar mazaqlasan ekanda, he? 100.000 dollar degandan keyin samsoqini ochaylik. Bo'laveradi. Ho. Mazaq. Mana. Ha, mana puldab ketdi. Mana. Açın sesini. Endi ko'rsatib qo'y, endi ko'rsatib qo'y sen ham. O joningdan ko'karishini qara, ko'karishini. Mana. Ha, joningdan qizarishini qara, qizarishini. Ya, aka. Ya nima qil? Nima? Ya siz birinchi akçanı verin. Uka 95 ming qilmaylikmi? Ya bo'lmaydi, aralashmaysan turcha. Bola chaqa Yotir. bordi, tirikchilik. Ke, Nima qil? sen beraverem. Bering. Jamon tirishgan bolakaysiz. Siz jamon tirishgan milisekaysiz ekan. Nima qil? Ey, nima? To'xta, nima? Hey. Haligi bormikan pul? Joningdan mazza qilding amalekim. Ey, qo'ya tur, ey. Bu emas, ey. Ya bunun 93-yilgi eski mizamga bo'lay. Ne oldu? Ya bu baş mizam emas bizki. 93 deb turadi. Eski bu. Zato mıyzam bu? Mizam bu deydi. Nima 93-yilgi mizam? Nima sizlarda yangisi ham bormi? Ya biz yil sayin yangilanib turamiz. Yilda yangilab turamiz. Ya unda istab nima qilasan? Yangi yoza qolinglar. Ne bo'lmayotgan da? O'sha yangisini yozib olaydi desak, eskisini topmay atmaymiz bu. Ben akçanı alma. Anam bilan ne? Nima qilib? Jaravayt degin. Jarab aytdim unga. Sizler için jaravasa, men için jarayt. Olib qo'yarmading-da. Uyingda jarataver. Çoğun kataçılık getirdin erde, jaman adaştın arada çirkin. Ay. 100.000 dolar kalbaya koydun ara. Ya al eski olsun niga alabız ey. Kokustan kokustan, mayli özüngörden görgülü. Prezidentke, başka bir prezident gelip kalıp, gene turgan bolsa, oşol aytıdat. Men 93 yıldağı mıyzamga kaytabız depçi. Oşol mıyzamdan gelip kayra ornatom dep atat. Men oşo gele turgan prezidentke bunu 200.000 dolarga satamga çirkin. Siz 100.000 albay koydun argo. Sen gele turgan prezident ne sana jönökay adam bile. Al seriozный adam bolat. O bilem. Gerek bolsa-çı sen oşo 93-yıldan mıyzamdı 200.000 akça koşup özüne apar beresiz. Uqdingmi? Jo, men satam konkretnil. Özüngörden görgülü. Özüne apar beresiz. Nima qilaylik? Ikkalamiz sotaylik, jigar. Nima? Shilapa. Bekar qilding-da. Bekar qilmaylar. Sen sotarding-da 200.000 dolarga olib qo'ysang nima bo'lardi? Kim oladimi? G'alati odam ekansan sen ham. Eski bo'lsa. Shuncha ham sen bermaysan o'zingga. Eski bo'lsa kim olmagan? Yeganimga ham mana Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu Qanday alaykum. qilam? Yaxshimi? Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ya uyda baldar ızı çu. Ha. Ata sizni milisaga chaqirib odatdim. Ne tirishchilik bu? Ha, nima? Qonun yo'q. Ne yo'q? Qonun yo'q. Noyabr'dın 13'ü olada ata qarın başına qo'g'on qaldı hozir. Qonun yo'q deydi. Yo'q. Avgustda boq javattыңарбы jeb olmay? Nima, o'zing aytgin. Jattığı otsadırdın darbuzu qo'ni yo'lun boyunda. Jo'q saqal bu turamas tushuntirib oldi. Qo'nni bu o'zi yeyversin. Yana qon yo'q ne dedi? Qon aşı yo'q. Voy aqsaqal. Baş mizam yo'q bo'lib otat. O'shani izde qilib o'tamiz. Ame sharmanda. Aning qachon yo'qolib ketdi?
Ошо канча жол жоголгон ошо. Анан, аныңар жоголсо мени эмнеге чакырдыңар? Эми ошол сиздин үйүңүздө турат экен деп угуп калдык дагы, анан чакырттык да сизди. Ким айтты сага? О, биринчи аялыңыз, мен биринчи аялыңыз деп коем да. Өзү канча аялыңыз бар өзү? Кандай? Канча аялыңыз бар? Санабайм, баракасы кетет. Ayal menen kozunu sanabайт балам, баракасы кетет. Билбейм да, ышыгысы ошо Биринчи аялыңыз айтты. Биринчи аялыңыз экен. Ким Лилева? Лилия ким ошо радиодон айтты. Ал каяктан көрүп тур? Билбейм, ошо үйдө таксида турат, барсаңар деди го. Анан ал меникинен каяктан көрүп жүрөт? Билбейм. Ал меникине келбейт, мен аны айта берет. Мына үйдө таксида муну турат ама. Мына ушулда Ушул турат таксида. Ушулда. Муну ким көрдү? Мына ушулда мындай. Ат колу я. Ким айтты муну? Таратың бары муну кармаганга? Эми ушу мыйзамды кармаганга деле таанат керекпи? Бул мыйзам эмес. Бул Куран китеп. Куран китеп? Муну тарат жок, кармаса болбойт. Ана тараты барыңам, жоғыңам, кармай ортодо баш мыйзам жоготсуңар анеке. Бул тарат менен кармала турган нерсе, бул 300-400 жыл мурда чоң аталарынан калган китеп турат үйдө эле таксида. Жоголбой нетпей эле. Башка нерсе? Тарат менен кармайт муну. Кечке акылдап көчөдө жүрө бербей, ушундан да кабар алып кичине ушуну да окуп койсоң, ушу баш мыйзам жоголбойт эле ушинтип. Мен билген жок. Бардыңар ушундан кичине кабар алып окуп койсоңор боло беле? Болот эле. Болот эле. Ошондо бирөөнүн акысын бирөө жебейт эле, ушуну окусаң, билип алсаң кичине. Бирөөнүн акысын жебейт элеңер, жерди сатпайт элеңер, элди атпайт элеңер. Кичине бул башыңарга бирдеме кирет эле. Эртеден кечке 15 саат компьютер тиктеп отургандан көрө, жумасына бир күн жумага өтүп койсоң, 15 мүнөткө. Башыңа көп нерсе кирип калат. Берди отурасың ана баш мыйзам жоголуп кетти ким? Аны айткан уят жинди. Ал жоголбош керек. Ал жоголгон учурда дагы аны минтип жар салып издебейт. Аны тымызын издеш керек. Силер уй издегенде эле издеп жүрөсүңөр го, келип алла. Мээлаңарга кунашың келбедиби дегенде эле издеп жүрөт бу. Тымызын эле издеп атабыз? Аны бизме башка мамлекет укса эмне дейт? Бүтүндөй шерменде болобуз го бар жокко. Башка бирөөлөр укса, оозу менен эмес, башка жагы менен күлөт. Мунун бети жөн эле турат. Может башка ягы менен күлүп атат бу. Гүлбей серьезно тур, Уят болот. Аны жашыруу издеш керек. Ошон үчүн мунунан кичине муну окуп башыңа бирдеме киргизип алсаң, жүрөгүңө бирдеме киргизип. Ушуну окусаң, бирөөнүн акысын жебейсин, жетим жесирдин акысын жебейсин, налогту өз убагында алып барып төлөйсүн, убагында төгөсүн. Менен бас алдымачы. Bir yerге чыга берекина. Неме? Бар уке, сенем үйүңгө бар, ишини кыл, бар уке, бар. Динар Курбаналиев, Ильяс Иманалиев, Халик Разыгыттар.